Yes, kanongere ngushimire kandi nguha ikaze kuba ukomeje gukurikira ibiganiro bya Bridge Sport. Hano ni muri Bridge Sport Update. Muri update murabizi ko yari weekend ya nyuma tuva mu duhita tujya twerekeza muri international break. Yari weekend irimo amashampiyona menshi agomba gukomezaga muri no weekend, kandi abakinnyi bahita berekeza muri international break. Reka duhere gatoya mu ikipe ya Rayon Sport. Muri Rayon Sport barishimira ko umukinnyi umudefanseri Aimable Nsabimana yagarutse mu myitozo, aratangira imyitozo kuri uyu wa mbere ku itariki 13 z'ukwezi kwa 11, nyuma yo ko amaze igihe kinini afite akavune, ari kuvurwa, ari kwitabwaho n'abaganga. Uyu munsi rero ku itariki 13 nibwo araza gutangirana imyitozo n'abandi abakinnyi basigaye batagiye mu makipe y'ibihugu. Nsabimana Aimable rero araza kuba yitabira imyitozo y'ikipe ya Rayon Sport. Hanyuma mu ikipe y'igihugu Amavubi afitanye umukino ukomeye cyane ku itariki 15 kuri stade yo mu karere ka Huye. Amavubi akomeje imyitozo, bari kwitegura uno mukino. Mu bakinnyi 9 bahamagawe bagomba kuva hanze y'igihugu, Ntwari Fiacre, Sibomana Patrick, Manzi Thierry na Hakim Sahabo nibo bakinnyi bamaze kugera mu Mavubi kugeza ubu ngubu. Abandi baritegura kuza mu ntangiriro z'iki cyumweru, bari kwitegura umukino wa Zimbabwe rero, ndetse n'ikipe y'igihugu ya Afrika y'Epfo. Zimbabwe rero nayo yamaze kugera mu Rwanda, nayo ikaba iri gukora imyitozo. Bafite abakinnyi baje igice, bazanye igice cya mbere cy'abakinnyi bagomba kuba bari gukina. Hanyuma ikipe ya South Africa yo ntirahagera. Abakinnyi babiri b'abanyarwanda bakina hanze muri Sandvikens If harimo Mukunzi Yannick ndetse na Byiringiro Rage. Muri no weekend baje gutsinda umukino wabo wari ukomeye cyane, bahita bazamuka mu cyiciro cya kabiri. Mu ikipe yabo ya Sandvikens If izamuka mu cyiciro cya kabiri. Hanyuma ikipe yitwa FK Genève ikinamo myugariro w'u Rwanda Mutsinzi Ange yo yaje gutsindwa muri ino weekend, bituma imanuka mu cyiciro cya gatatu hariya mu gihugu cya Norvège. Nuko byagenze ku basore b'abanyarwanda muri ino weekend yatambutse. Muri no weekend yatambutse hari imikino myinshi mu Rwanda. Harimo murabizi ko shampiyona yo yahagaze mu cyiciro cya mbere mu bagabo, ariko mu bagabo mu cyiciro cya kabiri ho yakomezaga cyane, aho ikipe ya mu itsinda A mu cyiciro cya kabiri ikipe y'Intare yaje gutsinda ibitego 4-1 Spring Hope. Hanyuma City Boys, iyi ni ikipe ya Shani na Shafi, bari abahungu ba Haji, baje gutsinda. Iyi City Boys yaje gutsinda ibitego 2-0 Asport. Hanyuma Gasabo United yaje gutsinda ibitego 2-0 Vision Jeunesse Nouvelle. Tsinda batsinde, iyi ni ikipe ya Alemuku yaje kunganya 0-0 na La Jeunesse. Adax, iyi ni ikipe ya Juvenal Mvukiyehe, yaje gutangira neza cyane itsinda ibitego 2-0 ikipe ya Kamonyi. Hanyuma Rutsiro iza kubona igitego 1-0 imbere y'ikipe ya Nyanza. Hanyuma ikipe ya UR FC iza gutsinda Unity ibitego 3-0. Iryo ni itsinda muri groupe A. Hanyuma groupe B harimo imikino yakomezaga. Esperance yaje gutsindirwa mu rugo ibitego 3-0 n'ikipe ya Sorwate. Ivoire Olympique inganya 1-1 na Impesa. AS Muhanga iza kunyagira Nyagatare ibitego 6-0 kuri stade ya Muhanga. Espoir ikipe y'Urusizi yaje gutsinda ibitego 2-1 ikipe ya Gicumbi. Uyu mukino waje kuvugisha umutozo w'ikipe ya Gicumbi, avuga ko abasifuzi batamubaniye, ariko ikipe ya Espoir ku kibuga cy'Urusizi yaje kwitwara neza itsinda ibitego 2-1. The Winners yaje kugarikirwa mu rugo n'ikipe ya Interforce ibitego 3-1. Hanyuma Akagera gatsinda ibitego 3-0 Miroplast. Hanyuma Vision yaje gutsinda ibitego 4-0 United Stars yo mu Kabagari. Iyo yari imikino yo mu cyiciro cya kabiri yabaga muri no weekend mu cyiciro cy'abagabo.
hanyuma mu cyiciro cy'abagabo nakubwira ko mu itsinda A niho harimo amakipe akomeye cyane, harimo deba zikomeye cyane, harimo umuriro mwinshi, aho mu itsinda rya A mu cyiciro cya kabiri harimo amakipe akomeye cyane. Ubu tuvugana Intare nizo ziyoboye urutonde n'amanota 6, Rutsiro ku mwanya wa kabiri n'amanota 6, City Boys iri ku mwanya wa gatatu, ndetse na Adax ku mwanya wa 4. Murumva ko ari amakipe ari guhatanira ikintu gikomeye cyane muri iri tsinda rya A. Ikipe ya Aspor niyo iri inyuma n'amanota 0, ndetse na Kamonyi nizo ziri inyuma ku mwanya wa 13 n'umwanya wa 14. Hanyuma itsinda B riyobowe na Visio ifite amanota 6, Akagera kayigwa mu ntege nayo amanota 6, Interforce ifite amanota 6, AS Muhanga ifite amanota 4, yatsinze umukino umwe inganya undi umwe. Muri iri tsinda amakipe aherekeje izindi ni Miroplast iri ku mwanya wa 13, ndetse na Nyagatare FC iri ku mwanya wa 14 zifite amanota 0. Izo nizo rendezvous zari mu Rwanda muri ino weekend mu cyiciro cya kabiri cyakomezaga ku munsi wacyo wa kabiri. Hanyuma tunyarukiye gatoya muri Afrika, habaga umukino w'ishiraniro wahuzaga amakipe abiri yahataniraga African Football League. Nyuma yuko umukino wabanje Wydad Casablanca yaje gutsinda Mamelodi ibitego 2-1. Mu ijoro ryakeye rero Mamelodi yo muri Afrika y'Epfo yaje kwegukana kino gikombe kiri rushanwa rya African Football League ryakinwe uyu mwaka ari ubwa mbere. Yaje gutsinda Wydad rero ibitego 2-0 mu mukino wo kwishyura. Iyi kipe ihita iza kwegukana igikombe. Mamelodi Sundowns akaba ariyo kipe ya mbere rero ku mugabane wa Afrika. Niko byaraye bigenze. Ku mugabane w'Iburayi hari amarandevu menshi yabaga muri ino weekend. Bari gufunga umunsi wa shampiyona bahita berekeza mu mikino y'amakipe y'ibihugu. Reka duhere gatoya muri La Liga. Ikipe ya Girona ntago ishaka kurekura. Ikipe ya Girona yaje gutsinda Rayo Vallecano ibitego 2-1. Ni Athletic Bilbao yo yari yaje gutsinda ibitego 4-3 ikipe ya Celta Vigo. Hanyuma Getafe ikipe y'umusore Mason Greenwood yaje konganya 1-1 n'ikipe ya Granada. Real Madrid iza gutsinda Valence ibitego 5-1. Hanyuma FC Barcelona nayo yaje gutsinda Alaves ibitego 2-1. Atletico Madrid iza gutsinda Villarreal ibitego 3-1. Hanyuma muri no shampiyona tugiye muri Treve International, Girona ari ya mbere n'amanota 38. Hanyuma ikipe ya kabiri ni Real Madrid ifite amanota 32. Turakomeza n'ikipe ya gatatu ni Barcelona ifite amanota 30, ndetse Atletico Madrid ifite amanota 28 niyo ya kane. Niko tugiye muri Treve International mu gihugu cya Espagne muri La Liga Santander uko bihagaze. Reka tuguruke gatoya tugere muri Germany's Bundesliga, naho imikino yakomezaga muri ino weekend. Dortmund yaje gukubitwa n'ikipe ya Stuttgart ibitego 2-1. Bayern Munich nyuma yo kugorwa cyane ni ikipe yaje kuyishyura igiturutse inyuma ibitego 2 yari yabanje gutsinda ibitego 2, ikipe iza kuyishyura, ariko Bayern itabyitwaramo neza ifashijwemo n'umusore wayo Harry Kane utari guhagarika gutsinda. Hanyuma iza kuyitsinda ibitego 4-2. Leverkusen ikipe ya Leverkusen umusaza Xabi Alonso ntago ari guhagarara, yaje kunyagira ikipe ya Union Berlin ibitego 4-0. Ikipe ya Leverkusen ikomeza kuyobora urutonde. Hanyuma ikipe ya Leipzig iza gutsinda Freiburg ibitego 3-1. Hanyuma ho tugiye muri Treve International, Leverkusen Xabi Alonso ayoboye urutonde n'amanota 31, akurikiwe n'ikipe ya Bayern Munich amanota 29, Stuttgart ku mwanya wa gatatu amanota 28, ndetse na Leipzig amanota 23 iri ku mwanya wa kane. Uko niko bahagaze mu gihugu cy'Ubudage. Reka twerekeze mu gihugu cy'Ubutaliyani, Italy Serie A, naho imikino yarakomezaga. Amakipe yaje kugarikwa amwe yaje kugarikwa, harimo ikipe ya AC Milan yaje kunganya n'ikipe ya Lecce ibitego 2-2. Juventus yaje gutsinda Cagliari ibitego 2-1. Napoli iza kugarikwa na Empoli iyitsindiye ku kibuga cyayo. Napoli iza gukubitwa igitego 1-0, ndetse na Inter de Milan yaje gutsinda Frosinone ibitego 2-0. Ubwo mu mukino wari wabanje Lazio yari yanganyije na AS Roma ya Mourinho 0-0.
kuri ubusa ku busa. Muri iki gihugu cy'Ubutaliyani rero tugiye muri Treve Internazionale, Inter de Milan iyoboye urutonde n'amanota 31, Juventus ikomeje kujya ku mwanya wa kabiri n'amanota 29, AC Milan iri ku mwanya wa gatatu n'amanota 23, ndetse na Napoli iri ku mwanya wa kane n'amanota 21. Aho ni muri Italian Serie A. Reka gatoya twerekeze mu gihugu cy'Ubufaransa, naho bafungaga shampiyona yabo berekeza muri Treve Internazionale. PSG yaje gutsinda Reims ibitego 3-0, Kylian Mbappe akomeza kwitwara neza. Hanyuma indi kipe yaje kugarikwa ni ikipe ya Marseille, yaje gutsindwa na Lens igitego 1-0. Hanyuma Lyon nayo yaje kubona intsinzi yayo ya mbere kuva ino shampiyona yatangira, iza gutsinda ikipe ya Rennes igitego 1-0. Iyi Rennes yari yabonye ikarita y'umutuku. Hanyuma mu gihugu cy'Ubufaransa rero uko dufunze bimeze, ko tugiye muri kano karuhuko bimeze, Paris Saint-Germain iri ku mwanya wa mbere n'amanota 27. Hanyuma Nice iri ku mwanya wa kabiri n'amanota 26. Iyo ni Nice iri ku mwanya wa kabiri. AS Monaco iri ku mwanya wa gatatu n'amanota 28, ndetse na Lille iri ku mwanya wa kane n'amanota 20. Uko niko bihagaze mu gihugu cy'Ubufaransa. Hanyuma twerekeze muri English Premier League. Imikino yakomezaga muri ino weekend. Murabyibuka hakiri kare cyane, Tottenham yaje kugarikwa n'ikipe ya Wolves cyangwa se ibirura, yaje gutsinda Tottenham. Ange Postecoglou umuvuduko we uhagarara, Wolves iwuhagarika. Gary O'Neil uyu ni umutoza w'ikipe ya Wolves, aza gutsinda Tottenham ibitego 2-1. Ibitego byaje bikerewe cyane ku munota 91 ndetse n'umunota wa 94, biza kurangira Wolves itsinze ikipe ya Tottenham ibitego 2-1. Mu mikino yaje gukurikiraho, Everton yakomeje kwitwara neza. Everton itsinda Crystal Palace ibitego 3-2. Arsenal yaje kubona ikarita y'umutuku, ariko ibyitwaramo neza itsinda ikipe ya Burnley. Vincent Kompany agarikirwa ku kibuga cya Emirates Stadium, aho Arsenal yamutsinze ibitego 3-1. Mu mukino nanone wari ishiraniro, Manchester United yari yahuyemo n'ikipe ya Luton, yaje kugorwa, ariko Victor Lindelof aza kubabonera igitego 1 bakiryamaho. Match irinda irangira, Manchester United itsinze igitego 1-0. Hanyuma Bournemouth yaje kwihererana ikipe ya Newcastle, itsinda ibitego 2-0. Aha niho kapiteni wa Newcastle yaje kuvuga ko bafite imvune, ariko itangazamakuru rimubwira ko amakipe yose ashobora kuba afite imvune, ahubwo ayo ari amatakira ngoyi. Bournemouth rero yaje kubona ibitego 2-0 bw'ikipe ya Newcastle. Brighton ifite ikarita y'umutuku yaje konganya na Sheffield United igitego 1-1. West Ham yitwaye neza cyane, itsinda ibitego 3-2 ikipe ya Nottingham Forest. Aston Villa yaje kunyagira Fulham ibitego 3-1. Mohamed Salah na bagenzi be mu ikipe ya Liverpool baje gutsinda ikipe ya Brentford ibitego 3-0. Hanyuma mu ijoro ryakeye hari umukino wishiraniro cyane. Ikipe ya Chelsea Stamford Bridge yari yakiriye ikipe ya Manchester City. Hanyuma ikipe ya Chelsea iza kunganya ibitego 4-4 n'ikipe ya Manchester City. Umukino wari ishiraniro, warurimo imbaraga nyinshi, ubwenge bwinshi. Abatoza bombi babiri, Mauricio Pochettino yari yahuye na Pep Guardiola. Nibwo bwa mbere Pep Guardiola bimubayeho kuba yabasha ikipe yari yose atsinda. Amaze imikino irenga 880 atoza umupira w'amaguru. Nibwo bwa mbere bimubayeho kuba yatsinda ibitego 4 akaza gutsindwa nanone ibitego 4 mu mukino umwe. Yaje kunganyamo n'ikipe ya Chelsea, aho abasore Haaland yaje kwitwara neza ubwo yatsindaga ibitego 2 muri 4 baje kubona. Hanyuma ikipe ya Chelsea nayo iza kwitwara neza cyane, iza kwishyura bino bitego 4 ibifashijwemo n'abasore nka Thiago Silva, abasore nka Raheem Sterling ndetse na Nicolas Jackson, ndetse n'igitego cya nyuma cyo kwishyura cyaje cyishyura igitego cya 4 cyaje gutsindwa na Cole Palmer. Ikipe ya Chelsea ikomeza kugenda yandika amateka, ivuga ko mu makipe yose ari muri Big 6 nta nimwe yashoboye kwikuraho amanota yose 3. Iyi Chelsea yari ifite fixtures zigoranye cyane muri kuno kwezi kwa 11, ariko ikugenda ibyitwaramo neza. Muri Premier League rero uko dufunze,
uko dufunze uyu munsi wa shampiyona twerekeza muri international break, ikipe ya Manchester City niyo iri ku mwanya wa mbere n'amanota 28, ikurikiwe n'ikipe ya Liverpool ifite amanota 27. Arsenal iri ku mwanya wa gatatu n'amanota 27, irushwa ibitego n'ikipe ya Liverpool. Hanyuma Tottenham Hotspur iri ku mwanya wa 4 n'amanota 26, Aston Villa ku mwanya wa gatanu 25, Manchester United ifite amanota 21 iri ku mwanya wa gatandatu. Hanyuma ku mwanya wa karindwi ni Newcastle amanota 20, Brighton amanota 19 iri ku mwanya wa 8, West Ham iri ku mwanya wa 9 n'amanota 17. Hanyuma Chelsea nyuma yo kunganya ku mugoroba yaje kuguma ku mwanya wa 10 n'amanota 16. uko niko bihagaze muri Premier League. Rero tugiye gufunga uno munsi twerekeza mu mikino ikurikiraho ya international break. Amashampiyona mu bihugu bitandukanye azagaruka ku itariki 25 z'ukwezi kwa 11 nibwo aya makipe azagaruka mu makipe muri shampiyona zigiye zitandukanye. Reka tubashimire, tubifurize gukomeza kugira ibihe byiza abakunzi ba Bridge Sport, tubizeza ko dukomeza kubana umunsi ku munsi mu makuru agiye atandukanye y'imikino. Mukomeze kugira umunsi mwiza, Imana ibarinde cyane.